Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhanni'u lil mantiqati Aceh Singkil bimunasabatil aindil mantiqati fit tarikhi 27 April fi sanah 2020 miladiyah. Wa qad umira hadhil mantiqah tiwala 21 sanatan. Wa natamanna mantiqatil Aceh Singkil fi taqaddumin wazdihari insyaallah. Kapan kita katana, semoga Aceh Singkil enda semakin maju dan berkembang. Bagi mangpe pemimpinna adil dan amanah, dan masyarakatna aman dan sejahtera. Amin amin ya rabbal alamin. Sekata sepekat kita katana. Wabil akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerina pergi mendekah